Evo me u Nekropola Bistro. Ja mislim da ovo pripada u Novi Travnik. Prvi put u životu da ja vidim štećice. Uvijek sam ja sanjao da ovo vidim lično. Vidi koliko ovo. Odmah kad sam stigao ovdje, jedan mladi, fin momak, momčina mali, rekao mi, pozdravio me i uputio me, rekao mi, eno ga tamo, rekao mi gdje da idem. I baš su fini ovi ljudi, pazi ovdje. Vidite ljepoti ovog ogromnog jarana. A vidi kako je ogromno. Ovo je prelijepo. Moja kuća je 35 minuta odavde. Znači, to je dobro za viteza, da možeš... Sve je blizu u Bosni kad si u Vitezu, znaš. Pošto je Vitez je tačno centar u Bosni. Pa to će mi biti dobro da pravim više snimaka i da sve viđam. Inša Allah. Znači ovo mi je prvi put za ovo. Pogledajte ljepoti. Naša historija. Naši pradedovi. Naš krv. Bosanski. Vidite koliko je ovo narode. Ogromno. Ogromno je ovo. Vidi kako je fino ova familija napravila ovo. Što čuva i što radi neki projekat. Pogledajte ljepoti. Svaka im čast. To je tu. Salam aleikum svima, čuvajte se.